Dobar dan i dobrodošli na čas o Enrollment Agentu. U ovom filmu ćemo se udubiti u CA i istražit ćemo nove mogućnosti. Evo mog CA i obratite pažnju koje digitalne sertifikate može da izdaje. Može da izda digitalni sertifikat Yoni CA, može izdavati sertifikate tih tipova i želimo da sertifikate tipa User može da daje samo mrežni administrator. Logično. Ili, na primjer, sertifikate tipa Computer. Nije važno koje. Želimo da samo određeni čovjek može da ih izdaje, da samo određeni čovjek ima punomoćja da ih potvrđuje. A kasnije ćemo se baviti još jednom nijansom, još jednim problemom koji imamo. Hajde da uzmemo jednostavan primjer. Želim da izdajem sertifikate tipa IPsec, kako bi mogli, recimo u mom slučaju, da se povezujemo na videofilmove preko IPsec-a. Dakle, želim da dajem sertifikate tipa IPsec. Nema ih ovdje na spisku, tako da ulazim u Certificate Template to Issue i vidim ceo spisak svih sertifikata koji postoje. Ovdje tražim IPsec i kažem, možeš da izdaješ digitalne sertifikate tipa IPsec. To jest, sada taj CA može da daje takve digitalne sertifikate tipa IPsec. Ali imamo problem ovdje. A koji je? S jedne strane želim da izdajem taj sertifikat svim kompjuterima. Pažnja, ovdje ne mogu da uđem u security. Pažnja, ovdje nema ničeg. Moram da odem u templates. I ovdje u IPsec properties template-a. Template je u stvari šablon kako se gradi digitalni sertifikat. Dakle, imamo poseban instrument koji uređuje template. On je deo MMC-a. Ovdje, na primjer, mogu da vidim na koji rok se daje sertifikat, ali mi je važno drugo, da u security to izdajem svim kompjuterima u domenu, jer želim da svi kompjuteri u domenu mogu da dobiju sertifikat IPsec i da gledaju filmove. Ali šta je problem? Ne želim da traže sertifikat sami, želim da samo određeni korisnik može da izdaje taj sertifikat. Da, to je namenjeno svim kompjuterima u domenu. A postoji problem. Da, želim da svi dobiju sertifikat, tako da moram ovdje da navedem sve kompjutere. Ali sa druge strane želim da ograničim to ko može da potvrdi taj template. Tu imamo sve opcije koje možemo da menjamo, ali je to sve zatvoreno, blokirano jer je taj template po defaultu, default template sistema. Zato se mora uraditi duplicate i pravim novi tip, 2008 Enterprise, i nazivam taj novi template Practic-U IPsec. To je novi tip sertifikata koji će se izdavati na rok od 3 godine, ali mi je zaista važno da ovdje podesim. Ovdje postoji mnogo interesantnih mogućnosti i opcija, ali ono što me zaista interesuje ovo. The number of authorized signatures. To jest, moram da tražim još nekoga. Require the following for enrollment. To jest, neka neophodan zahtev za enrollment bude sljedeće. I zahtevam da imam potpis nekoga koji ima Certificate Request Agent. Certificate Request Agent je neko koji ima sertifikat sa pozicijom. To jest, da bi se dobio taj sertifikat, Yoni IPsec College Practic-U, da biste ga dobili, treba da unaprijed imate sertifikat od Certificate Request Agenta. Ali pre nego što pritisnemo OK, hajde da se uverimo u security da domain computers, da se uverimo da svi mogu da dobiju ovaj sertifikat. Svi mogu da ga dobiju, ali postoje zahtevi koji se tiču toga ko izdaje taj sertifikat. On mora da ima sertifikat Enrollment Agent. Hajde da vidimo da li je to uspelo. Evo, imamo novi sertifikat. Sa tačke gledišta IPsec-a sve će raditi kao i ranije. Zašto će sa tačke gledišta IPsec-a sve raditi kao i ranije? Zato što unutar digitalnog sertifikata imamo, evo ovdje, Object ID. Object ID je ono što traži program IPsec-a. Program IPsec-a proverava da li imate digitalni sertifikat sa određenim Object ID-em. Object ID određuje kako zaista može da se koristi taj sertifikat. Tako da ako imate sertifikat sa pravilnim Object ID-em, sve će biti dobro. A hajde da sada pogledamo da li je zaista to taj Object ID. Kopirat ćemo ovo u Notepad i otvaramo običan IPsec i nalazimo ovdje Object ID.
Ovdje također treba da bude Object ID. Ne vidim ga ovdje. Sakriven je. U principu može se ući u ADSC Edit i naći. U principu on ovdje postoji. Uopšte, ovaj program traži sertifikat sa ovim ovdje brojem. Taj broj određuje kako možemo da koristimo taj sertifikat. To se zove Object ID. To je veoma važna stvar koja postoji u sertifikatu. Dakle, ističem, napravio sam novi tip sertifikata, PractiQ IPsec, preko dupliranja originalnog sertifikata po defaultu. I to se može samo na serveru Enterprise. Obratite pažnju, taj server nije Standard Edition, to je server Enterprise Edition. Inače, ove opcije ne bi bile dostupne. Evo, u Properties je R2 Enterprise. Da nije Enterprise, ne bih mogao to da uradim. I sada navodim sljedeće. Običan IPsec ne može da izdaje. Običan IPsec ne izdaje. Želim da može da izdaje digitalne sertifikate PractiQ IPsec. Izdaj PractiQ IPsec od kompjutera. PractiQ IPsec daj kompjuteru. A sada hajde da pogledamo u MMC-u. Šta će se dogoditi kada kompjuter traži sertifikat? Dakle, u add remove snap in dodajemo certificate. Dodajemo i one koje se odnose na korisnika jer će nam trebati, a dodajemo i one koji se odnose na computer account. To su sertifikati koji pripadaju kompjuteru. Oni se ne odnose na korisnika. Jednostavna je podela. I pritiskam All Tasks, Request New Certificate. Odlazi u CA i evo, dostavio mi je PractiQ IPsec, ali kaže, da biste tražili takav sertifikat za razliku od ostalih sertifikata, ovdje ti je potrebno još podataka. More information is required to enroll this certificate. Šta hoće od mene? Sign certificate. Nekoga ko ima punomoćje da izdaje sertifikate. Browse i nemam takav sertifikat. Nemam sertifikat Enrollment Agent. Zato ne mogu da tražim taj sertifikat ako ovdje pritisnem Next. Ne dozvoljava. Ako recimo zatražim drugi sertifikat, recimo Domain Controller, taj sertifikat ništa ne traži. Tako da će mi dati Enroll i dobit ću sertifikat. Kako dobijam Enrollment Agent? Idemo u User. Želim da tražim sertifikat Enrollment Agenta. I ovdje nemam sertifikat Enrollment Agenta. Ovdje imam sertifikate EFS. EFS Recovery. User Administrator. Ali nema Enrollment Agenta. Zašto? Zato što u templatesu, u Certificate Templates, nisam podesio da ga izdaje. Taj sertifikat ne izdaje po defaultu. Tako da idem u Certificates, Templates, Issue. I ovdje mu navodim Enrollment Agent. Izdaj sertifikate tipa Enrollment Agent. Gotovo. Hajde da provjerimo kome još može da izdaje taj sertifikat. Ko još može da traži taj sertifikat. Ne vidim ovdje ništa. A zašto? Zato što da bih pogledao u template imam sopstveni instrument. Enrollment Agent. Properties. Ovdje vidim u Security da je Authenticated Users dozvoljen samo read. Svi mogu da vide da postoji i to je to. Domain Admins ima punomoć da to traži i Enterprise Admins također može da traži sertifikate tog tipa, tako da običan korisnik ne može da dođe i uzme takav sertifikat. Idemo u grafik Current User. Pritiskam Request New Certificate. I zahvaljujući tome što sam ga dodao na spisak sertifikata koje izdajem, već je ovdje predstavljen. I nakon što je ovdje predstavljen, dobijam sertifikat Enrollment Agenta. Evo, dobio sam taj sertifikat. Obratite pažnju. Sertifikat, Certificate Request Agent. I vidite ovdje. Mogu da pogledam Object ID. Evo, obratite pažnju na ovaj broj. On odražava korišćenje koje se može raditi ovom sertifikatu. To je ono što je važno. Ovaj broj Certificate Request Agenta. Uopšte digitalni sertifikati rade u skladu sa brojem, u skladu sa time što se veruje onome koji ih izdaje. I sertifikat je do sada važeći. U suštini, jedino što je važno u sertifikatu je njegovo korišćenje. To je njegov broj korišćenja. A i da bi sertifikat bio važeći. Next. Sertifikat je, može se reći, nešto konkretno.
što menja autorizaciju sa imenom i lozinkom. Autorizacija pomoću digitalnih sertifikata. Dakle, ovdje navodim IPsec, ali more information. I ovaj put dobijam sertifikat. Inače, zašto mi nije predstavio još sertifikata? Da ovdje imam više sertifikata, ne bi mi ih sve predstavio jer ume da traži određeni key usage, određeni object ID. Gotovo. Pritiskam OK. Vidite, odavde je nestalo žuto upozorenje. I evo, dobio sam sertifikat. Sertifikat IPsec. Pažnja, sertifikat IPsec-a.